Yada say mo kwa babiem Adom Badwam TV Badwam so hwe mafade ya fufuo party team yo hia no wayo a me se me de san reverend kwane de manum that day na emzen mama me sro babia wo bia bra be kan ye ho twobafo nom ne ade restaurant nom bra ne ni fufuo fili fufuo party number no screen no asint me sro ya na wafre ye na babia wo bia no 0248 287 692 0248 287 692 ofreyanya fufuo party ba record o now so they will stand aba ne nyina ya didi kama nansa na first April ebeba eye Easter Monday no also nya pomode pa sie ni padua ne nyina kama sabe ya betimi adidi ye agumu enti me wo Faith Homeopathic Hospital for waha omo beboa ye no ma hye ni padua ni ye se be ye awrade be hwe so akwakodru festival na je se ye de fufuo party no atintin so ti mo Dr. Ponsa ni Dr. Abigail waha me mo kwaba ye ne mo ye fedodo na bibia bokode ye nyamia se papa Faith Homeopathic Hospital am fan start Dr. Abigail ho adaroma ene so ye topic aye ka ho asemo say ne ya na ye ba ye ka ani no ko ani no ne ye ka ne a enya block pe aka nti ani Faith ho enkomo ano pe ya da se bebre so e de enchia kese ma obi bere asa me wa eno ma one so kakra em se ene ye beka bibi kakra fa pause ana se koko yes say e ya de a etiti nipa bebre na fufuo party be baso na wonam ne bia wo baba wo ham na wo kɔ na obi akɔkye a otu obeda na wakontem akodibi obekɔ na asan gya ti mesero se otimi eye ohun yie na wo ye den na otimi ekodimi yie sama wo ne so ne bia ba ma na otimi we say na me hia Dr. wo bo na anyine wo ti so otimi ma wo ye den na otimi ekokodibi so na ye ka koko na swollen veins ewo anus no anase rectum anase dilated blood vessels na sa koko ade a etiti nipa abrabo a se uhu so bi nam na oba ne nam anase otena se wache ne to a na ehwo na ekwan asa de we say fa so ban obi ho a owo chronic constipation de bia okwa obre etin enti no te so a age say o strain o chima nti mo na wo chima apapai enti no eba say na ma blood vessels ne won eyemre na start shutu so anase bia obi a onya diarrhea den bia o toilet ni tentem sanso no so ma hono eyemre osi enkosi enti na alisi o se de bia otimi nya ba kwa na mi no aboso amiensa but ye dodo a na e won so create issues enti ubon se eba se ya obi o na ahono ehono a etimi tinsuo nipa no betena se no na e ho nyina ase creating yema bebre e na eba se nso eyeya it comes with severe pains enye easy severe pains ma atnase se de medi kanka eno na ye issue ebi nye medade ba wona aye no ka madam si eya pa koko eya de in fact titi nipa bebre ebetimi ama uti aye oya ne ya ne kwati meti a wogu so unze net intimate so sam me obi a wo hwe uhu sanso ebia anase bia be toilet uhu se emuja ewum abegu toilet we say manase bia obi clean uhu na aba tissue ni so ebia na ewo inside intimate so sam me ya hwe tutu anamo ebra Faith koko won sunsun aso bebre anase ohwa horo bebre a ede ema ni padua no so intimate so se wo ho na wo se wo den ashuto stages nso ne ewo inside no wo toilet a obehu blood but wo se koko na ashuto wo to ho no eno ye kan se first degree anase first stage se do second degree abon se o chima na epiepie ba but uwie na clean one eno abesan pushi akọ na se no second stage se do third stage na bon se o chima ebe pushi aba but uwie age se wo di tissue na na wonsa epia ne ko epia oto no ko ansa na wa kan rem disa ontimi kan rem nante ho be ye ode mama Dr. Ponsa ho nti yedru ni say no enu nti ene Faith Homeopathic Hospital for emwa
nti se kwako na tuatua ne to ho pushi no ne saade no ye ba faith a emoa no etesei ye beda asini a chiahefo ne da nyame ase number no go screen so na me sign there to dwa 0540 71 0940 0540 71 0940 and 0244 58 3859 said the old canon, Oba, and yes, so 15 years, I had cocoa drew no more. Okay. You don't find Fidim, show ni pedia, the entire man's had in a buy. Now, ya shall see if you. Now, also 3 years, the Asia, also shall see if you baby, if you know, because it will be 2 years, 2 minutes, send a beer inside maybe. And until a homeopathy, and any party I see. Can any party homeopathy Harrison say? A sire dear lequa a maybe. Okay. And a yadian so you should share your dinner sana. Yes, sir, a dear drama. Yes, sir, a drollish hoba near the among yes, I know. And when she said, yes, CD, Jumano, a woman at the contempt. Into be obey who be a bit dance at the king. Your crowd will be a first society, a crowd will be a Ubo and you do Bagan on Secas I reside doing a beat him. Oh, Yaradian, to be or cry massaging cake. If you are, was say, you do call detoxification machine, so called you fee. If you any what deans you outdoor near my wire, a diffia bet you kill nipedimony at Piefim. If you also are ever more do, you walk a bag, you are as if you are swimming over, yet we ship. Na kauti nkwase le tito e no kanete tina no mpuna duro na we no ya na be fu kwan so a e no ba e bo moutum sampa e bo na ye wo machine ho infection bi e wo so no betena so a so ye be ma yo ba de ti bia no e say ifi ho e nti ho no ye mrewa yaresa ho nti no bi ba o de adanse ba na ne tie ne say ye ho no ya de bi ho e ba ene signs and symptoms and say ndi uza wild team to adura bia na yade na auto ho adura nye no na aba eno nti uba ye to ebo ati nya daje hwe o yade no hwehwe yade no mu ansa na amodu eno na ma ye danso e wa yaresam na on say on obi ba na say stroke aye no ya na eye mobo so for my minister to me ka say papa yade no ba ya che ne ma hwe no abre ni nua no butua hwe na abre ti ne ntuma bi eguo no yi akoton and what they be do. In the also minute drew a bepona man a yarisana contem. Ubeba no da drew swatche. Where stroke atia ubiano, ebe bon kaye. Na a manina titi or corn antin in Pabuaro. Ubi did a chinaka and say, Mammy and Papa Pabuaro, Nen scientity, why ya and co. Washaman and watch and only means you are canabini. O Jan Naya, Miss So, Mauya had a bra. Ubia diabetes, yes, dear, a stubborn. It meet my bema at you. Me ade ya we ase ni se bema wangasa bibia nye o bema ni ntimi sori makase bema de me bema wuya me pa na we se wo mo bobo no wo bo se free kick ba no be gina ni mu a na wa de ne sa mo ne bema ni si no ha na ni ahebo no se o mo mpa na ni na ne bema ndi onya no enti se sa ni ma we nyina ekoso o yiri kwa ni nya ntoko ofi a o bema mu no obeso ko o nse ho no enu ne hia ho de ne ho enti che se o mu ni ma no nim se mema ndi hia hwe so obi apie na ne yira friends na wo wodo hen onye wuni pedua ne hia no senka bebe yetimi tutu dem a bema wokọ na ma biem kwa nko ba bia mfa ho enso obefre wa odu hen so na obema no ntimo wo fo edi misraw bebe de fidie no so ni mu odu ebebo na sisi ni pedua wani woko sa acha odi edu aguso acha ama pressure ba so obi atrase ama ete akata ne ni so misraw no ne hia se oba ye mu odu adegu so ye wo hye wani no so ne mu no nkito bia mu atafre eno ano no obi ya ne yempa ne yem odidi a otenka onim se stomach ulcer no ade a etimi wo chikase no emu bie nkase won sese de sitie no emu timi bie ebie nso a wanhwe obo so wa na ochi no ekoa entime sere ese obeba me ahwe obi ene sisi ni kotodwe wonim so oba bi ni menses ma enso onum ne menses eduo se de be beba menses edu a onum onim ni enti ama ne menses ne ma osteoporosis timi de sa de ne baba obetre wanum enu ni sa sra menses ne ma bat ye onum ye behwehwe ma hwe de enti ama menses ne ma ansa ne amodu entime sere se wo hwe me se wo pom wo kotodwe wo chikase obi de nesi wa na kotodwe na ka ono cartilage no awe enti wudi so akasa ne kasa ni hia tie se kan wo obi sisi wa transi am sisi chia on se sisi ya de wo hia obi sisi ya chia da ya we siri osinante oba so for so train no special wo du oba bi a wo do no pa ni mu no na o sisi ya chia tu so pese nka wo tiri mu na nka wo tiri no sa pa wo so nante gentle oba ya o sisi na nya chia oba ni gitum kwa so no oba da ti o sisi na sia chia no de esa wo ye ntumi nye ye nyina ye ni ma ni di adanse ntumi nye da so o sisi pa kan ho meme wo ha nyina nim obi a cameraman ye omunya obi anim se be ma so sisi kan ho a atopa ho de ma
enu ntin maka sɛ wo ye be ma usisi hu hia wo ye oba wo so de no wadwuma na aye le bo ma adwuma ne ye de wo so ma wo usisi ni hia wo so usisi no na wo so betimi di aka bo ma bibia kama mesew obi a ya wo no de wa ye na dwen sɛ na pom de no isi so wo so nyame ye ne sɛ mfifire tew obi mfifire nti no wo ma bi be ho 8 years mfifire nti no da yes na ama ni nipadua mu edwa no hyehye no ko te feeling nya ba bi mfa eno na oba ye wa fidi o we de betwe se afi no afi ho ama ade nti na nyame ye ne se mfifire tie na wo de mfifire ntew obi nso de mfifire ne tie no buru so a adwuma kitu abi no obi ne mfifire na tena obi wo se mogya no na ehye enye enti also oba na check him out obi timi sori ano pasa be ye oba sori no na ye de obeda fa ko sam enko nani ati oba no da so da wa de sori no eden immune system na emrebra ni boost immune system no ne nya hode obi an modu ye adwuma obi an modu 8 years umu ebi ba osema da du so save enu ne card a ode ba nya asem ketwa ense ya twi fini nyina fini na wonom na ye adwuma se atwi messe oyade na wo se enu ne bikunu ye ho eba enku ye betu ase ekonso a emabiem obeja nipa pi na aba bidi adanse awode doctor ebini doctor ba ko kan ho doctor na no wo nurse ni ba ko nso awo na kuma se de se ndo no mu na te ho edo ya no afa bia no edo fa no nso a nyinsie do obanim eni ti aka ma no enu mu a okwa no mema edo nso ofa kakra nso na be ma no nso no nso di bia mu ku enti anadwo mu na doctors no ne nurses no mu na wo enti utwe se de mu si anynyim kuma so ba emma anynyim ho ese ayfrawo ena vegetawo emma si de mu si wo doctor bo to takwa de nso kwa de nya asem maka che mu se ye pona edwuma nkamo nda na enso eduro no ba ma na fa bi ena wo nso wa fa wo de to the boy near yes enti message wo nso aka wo so be ba je wo de eno ebo ma wo ntim ebiebie enti ntim biebie ne mu je ntimi kwa eno ye edwuma na omre enti mesre yade no de beba ha ya nipa ye didi ehome ka nyankopon onka se ye ni dua na ba ne mfa haba no sa yade enti mesre yade de beba ye nsu asai ye mfa ma asai na bibia asai mesre me de na ba ne betu dwa no make sure say o yade no aya wo se enu ne beku ne ye busua yade o yade na wo se yade we de eye nto yade no enu de ebedu ye ho a enye nto yade enye busua yade ebetu ase de diabetes ha no mra kidney zo nim se kidney ho okay so nim di ai nem the number na tudwa na de ono nso nim se kidney no onfa the kidney ne mre na ye hwema no number no 0540 71 09 40 0540 71 09 40 wow na se atatai ofu ahye eno nso wonso fa number we na efren bia na na se umia na atom odunso 7 ye odunso ne bon wo chimbre sana odunso number wonso fa number we 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Accra de Santa Maria Nteku Junction Kumasi Ahirima Komi 8 mutakwa dia na ji papa Faith Homeopathic Hospital na yete won kana Dr. Mponsa ne Dr. Abigail ye do mo se ne Dr. Boateng ntimi ameduru antam nti be obi anso ye da se ye chia wo na admission koso senior high school ti abatan ne awofo a mo hwe o pe baby pado ba ko na no nwomasuane ne da chen akwanimu a ye St. Andrew Senior High School and American for day amawo emfa ho ne baby a wo mo board no ho nti baby a wo bia utime ba ho ma na admission akwanimu courses ni nyina nso one much be was St. Andrew Senior High School, which my friend number 0244696911, 0244696911, and 0207891004. Now in St. Andrew Senior High School, Eddie Nkomwe. Franco Trading Enterprise phones Papa Efie anyhow. Mr. say Nokia, Samsung, ne iPhones, and our pa. Furniture Franco Trading Enterprise. And I say be a open tabletop fridge Furniture Franco Trading Enterprise. Franco air conditioning also wo. Ye wo 1.5 to 2.5 HP e wo. Na CCTV cameras no so nya bi wo office enu fie. E bia onam bia no hunu ne ekoso e wo chi. Franco Trading Enterprise wo mo number ni enko internet no so nko pick number bia say Franco dia. Emo number medema wo na frɛ wo mo so 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311
Now on a Franco Trading Enterprise Eddie and Sawoso MJ Grand Hotel and so at the Good Friday High Life Band Music Eba and a Easter Brunch Buffet 28th March at the 2nd April. Shadow so say 2nd April no me birthday. So what I say? It's mo mani nsu. Peka se bia wuchi. Afenche ba ni obi aneto no. Ti se to me sa de a. Eso mo ye bibia fe emafia mani edai. Eje. Entwe ma me nkwa anzana. Abeye na ye niema homi fama me na metiasi. Enti MJ Grand Hotel and also at the Good Friday High Life Band Music. High Life a live band nearbo to Mr. Personal one day ho na ko release be free ho 29th March 3 p.m. to 11 p.m. sharp 3 p.m. to 11 p.m. now to ho and Easter branch and also 31st March 12 noon to 4 p.m. 12 noon to 4 p.m. Ni nyina ekoso e wo MJ Grand Hotel e wo East Legon o maduane na ede eno ameka kire o se kokko ni business e wunya no o mawie e na breakfast no so o salad no so e fine mako wa kodidi e na pe na minya na ho ba me sure say by end of a year na matimi akoda ho kakra feel enti no ahoko akiri ne benche ebra o ko airport e ba be pick o ye do be ko wifi so ye adwuma e wo ho nti ni internet ni problem and the internet ye wo so no ho mo ho de ne gina na so pa nti bra Ghana nuane yakodo ene abrofo yidie so kakra ne namu nti bra ya me yadoma 28th de kosi 2nd April day for ni kire MJ Grand Hotel for 0540 121836 0540 121836 and 0531 020238 now ne MJ Grand Hotel eni enkomo anope wadaroma aha na brema kwan na fia amankwa tamaklo bede me nkomo ni nyina ebesie kwasensia ya krado dada de asemidi ka to so omanyene kwabna santenso aye krado impensem pensemunso banti minyanko ma mintwa me homra na memfa de aka no ento so